Atongeria ni barombetwe bethwe bari na ngwataniro norumwe kenda gutigira kwina witi na mbere na kuguna ringi kura na Kenya bari bonthe bobo irikene kirima mburaja maromba nterechia Karimba kanisene ya Karimba Catholic na rea bishop wa kanisa ya Diocese ya Meru Reverend Saleses Mugambi agukinyite akiari mubunge wa Mara noretie asiasa kwiritanirya kiruriti bwa bwanguge akiuga bainge batiritete ngugi kuoneka. Mate Mugambi ni agutumenyithia Kiatho ni gia kutharima kanitha ya Kathoreki ya Muthure Njunde mbari cia Karimba akiri wandia mitheru gicigo mbunge kia Mara etongoretwe i Muskabu Saleses Mugambi atongoria nkuthoba gicigo mbunge kia Mara barekinyia akiri kiatho gikigukujira. Kiatho ni gikiari ogo mubunge wa gicigo mbunge kia Mara Kareke Mbiuki na MCA Bangi Kathumba araba kathite ngwataniro ereri na bura kuthiete na mbere mwanka ino. Tunashirikiana pamoja na hao viongozi wengine wote wala mtu akerwali tukagwatania twitinde kenda tuli mbere kurondeka mareji yetu tuli amwe wadi na untula nudite kwa litho yaku ugo na ntulete na stima ukaringira kenuthi ukandingira na tunashughulikia ile maneno together. Mpona ngwataniro ina itharakanyithi ya mwako liko twalieni no ntobibu ngo bwena copy nebo kwa na uko ngekunde ni vita ona gweja kanisa ta no mwanka odire anto bago kwero kam ba ukugira nikenomba kwali kiaria Kareke arauga Kariba bateri kwithirwa bari na werigiro na nkinya weteri na thirikari ya Ndagitari William Ruto kirimo thina mbere mono wikiri bwa weru bwa stima maturani na kwina ege nyingi mitheru ningutike tu around 65%. Na 7% hao hawana stima na ndio jukumwira tu na yule leadership ya His Excellency President William Ruto ala William Uhuru Kenyatta akinyirie project ndio tuchikotutungira tutigere hapa na pale tuhakikishe na tutukumba tuhakikisha ndio bakona bakorobe na stima ni kitu very personal. Kiongera na ntemi arameneria mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugwa Mwindu. Sisi tuko na kazi ya kufanya. Tuhakikisha ndio wetu sukuni mbega mbasharete ya well distributed. Kwina bange bomo bakuja ngukule mwe nile kagie tumbeke ikalinga kelele muno. Kagingo mtu mwaka jana nganile kambasha ka ngirira tu. Akeneta mambo ba Ugambi TV. Akena dia kiuga abunda nenkandadi ndo kwela kuokolea ngabumwe nakatangia ugwa kalekelele kalingo muno guku ukigota gutingu gibakinuje barutakana bakareke na bangaba na njuki kuri na musiasa Hassan Kithenji na MCA wa mitheru na batikenothia na MCA Bangi Bambarinu tia chachi gukunika kanya karaga kwirigirwa gutigwa imubunge Kareke Mbiuki akiromba giti kio ngavana ira gwata mwanki kanichani enu 2027 nke Rwandi kebio kairi nke bwira abumpe kanya mbende na wero amurute ni baba yao nikenda gutwika nkomba kwenderia awakinyete antu betu nina neria nikarani kaka no twaka ka assembly ngwataka 84 oina no tana kinyana yo tarikira tu no tole unjare ne agorutare nengai anenkere na anenkerete giroto na kyo gya gwetera na bigutenenkere kanyamukane ga kwejoreria gasuburia bantu arani na kinothia na wene agwitaitia wange aitaitia wange tutemutirera tutemugwatira antu betu tumugwatira na nikendo na wele galeki akiumana na atyo kejaga ko no menye inyera yombukagia ndege ni emitoragia ko kogu antu ba mitheru inyeria kinuthia kaumbuka nayo kuma wondi ya mitheru nie gaumba agutuma akinya Ganga akinya Mwembe akinya Chogoria na akinya Muthambi. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate ni Mugambi.